يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا أقصى لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله تكبير 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 Allah paling agung derajatnya insya-Allah, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan insya-Allah. Masyarakat Aceh, kita berkorban untuk Palestin. Apa yang bisa kita kerjakan untuk Palestin? Bisa berjihad dengan amwal, berjihad dengan harta benda kita, donasi kumpulkan. Semoga kita bisa merdekakan Palestin. 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 Israel. 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 Mudah-mudahan nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Semoga kita mendapatkan kemenangan bagi Palestin dengan bisyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.